Reure. Hena loko shash kansu emwe. Ero sisiri. Eto loko shash. Loko chas. Loko chat kansu. Monday. Ero sisi. Loko shash kansu. No, they will say that with no apology. Loko shash. Ero sisi. Ero uruwale ro. Rwakondo gwetagwo tabaya. Tabaya. Yes. Tabaya ni kura mukuro-ini kwa mheshimiwa Kaguci. Nekuo ko. Reu ri. He tano rehete wari mwari ko. You see, kanitha na ihoero ri. Survivaga na notana wake. Washirika na andu a Ngai. Yes. Na maita na hakire mahetwo ni Ngai. Mahetwo ra ihoero. Tondu riria andu macokanirira ihoero. Undu ucio ni ukenagia Ngai. Na nginya karahura andu. Ungirora kundu kuria andu mathia kanitha na kuria gutathiagwo kanitha ri. There is a big difference. Yes. Tondu kanitha nayo ni ikoragwo it's an oracle of social, well-being. Tondu ungirora kundu guthia kanitha religiously, even the mental health ikoragwo better off. Sawa. Riu andu ni undu wa gukorwo mabataire kanitha uguo ni matana hake. Indo ciao. Maita bara maingi kanitha ka rugongo ri. Ukoraga riu aciari mara ciana ciona miara manori. Ni mamaririkanagia to yathimo ciaku ciauma ha. Ciauma haha. Goko ni kuo kihumo. Koguo riria twakune kandi utigage na ciaku. Bora Jesu ama bora na ciaku. Wayo kandi ugatiga na ciaku. Ciaku gandu. Haha ni okirathimo giaku gikite atia. Kiumete. Na twakihoera turiona haha waheo nginya riumireria handu hariku. Kipa umara. Ucoke uga ni uratangwo. Leo utabaya ni. Mushirika omwe. Muruwe ni agituikite bakuneneha. Kimamura kama kiwira. Yes. No ndocho no arahuraga itura. Actually association is very important. Muno. No iwa ona makiwa athiri. Niwege mumenye nyakera ni wakunduguku. Ucio ni ithuĩ twarera. Roha. Koguo andu a guku ni well behaved. Na cow shad. Na ni wega mumenye ona didi nyolo na ithuĩ twekatia twarera. So now these young men, fairly young, so the mundu kina hete through the ranks ihenya muno. Ni araruria kanitha ruga amihe kindu gitagwo facelift. Yes. Na ni wega. Kanitha ko twikarira plastic. Na plastic yo ni ciega kurunda muthuri wiho plus size. So aharukagirio tutu. Twiri. Kanitha ni mamenya mundu akwarukirio tutu. Twiri. Yes. Riu hendu anga wone kwa na ageni aingi. Aheo kamweri. Akamfanyia ile kitu. Kakamweka chini. Yes. Leo hea no horo hau tonu thoma mama tangatho ruga. Ale drake bura de gune mahoya. Ne tondu riria ndira kuruma ni ona gite haha. Ne muratwikire akurikana na kijabloka kungetia na mukie. Leo ne ndagikena na nigo thoma matangatho. Leo moro ucio ari kanitha rahutio ni horo ucio muno ruga ati. He will change the face of the church. Yes. Arathie kundu riu ange outsource kindu gitagwo pews. Pews ri. Ni githungu kia mifomu ya kanitha ya kiriu. Yes. Ni he mifomu thondekagwo na mahogany. Yes. Mihoreru muno. Arakira mutungatiri ni ndihende ki. Ni ngurehe ite cigana ona. Ni arakire ite 10 aside. Mwena uyu mwena wa thuri na wa timia. Yes. Na arakiuga tonde kwajia ajia ri mundu ru ngenda kuimbiririo tano cio ri moke magucetie ki mekuheo ofundi uriku fundio uria riu mundu wikiigwa nake no ahutio ri ongerere ciaka 5 kana 10 ri kanitha uke ukihura ite mbere nda ya gwetwo guo ni kuragire na volunteers matanyiheire 20 mundu ki kimwe no mathimo nthani na fundi uria maheo invoice ri maraba marahahuka marauga matiria ciragia ni uguo
Ona ti affordable. Ti affordable. Na demo mosire hini ala uye da kwenda ningi tukane muno. Ne kwenda ne ciendaga uniformity. Yes. Hayo maya ne mahoga ne piwa. Mata ndo makero kimwe ne vigiteri. Malaga. Wechiri ya msugaji ugo ne arutete kimwe. Eto igwa ne na andu angiatada tutumbanire kimwe. Wira ni kunyitanire. Tado ne kiraro gire expectation kidogo. Leo na ndo maona muri gojo ne muri to muno ri. Ni majete siasa ya kuhura ite iriku. Kuhura ite ici njeru. Ya ndo nao. Ni mara ya problem ka atiriri. Mshugaji kindu kia mbere kundu guku. Ite ichi turarehe irwo. Ciena zitare nyingi muno. Tado ciena ki. Ite ichi ona kure kaze dro gotichire. Ciena ginya piro. Piro. No, they have velvet pillows. Neje kile muto. Yes. Na dwaria me abere ni mai wizi ari ageme azuza asuti. Ndia me gotureria marumuto. Nikugite ginya gicindano andu marenda gukinya tene. Kitaitano kurokuo kanisa ikomicharo chine. Andu matesa bite. Nigeza maikarire iti china muto. Igoregi go ikara VIP. VIP. Iteichi korodorio. Chape chigozo asitono twayo itiria wone murwa. Ria toka igia chaka ni zawe woseri. Walaga sitting arrangement ya kanitha negete VIP na regular. Koko aria megwa sula kule. Na ichi nakyo todo kura twekire chiajie bereri. Ne kira ihere ichi ge chiajuku. Chiajuku ne chia plastic. Chiajo mali. Ando ajuku ne avieke. Ni asieke kiugo. Reu nezo ninyi ke muna ruro dini arare haha. Adola ini mevo mwetatu metoro. On the comfort. Woko ne orumono motugateri. Wotwekete ado maroga kanisa pake ni chiru. Walaga ite si jero, they are too comfortable. No, they are too comfortable for life. Kandidati yo huru paki. Kana who is pasi ate mundu roke wekate kuhuroka aikarira no gucuka ite icho na ndreno ne mandiko guku tutiga ikare twestale muno ni kuri muchie twekete atia twetereire kadu beta ne kare andu metono guku na ite icho na kyo techo turatwekie turagurira andu aito toro andu maracuka matiraigua kiugo waja ni undu muno ta wana ne kugweta maritwa wa boy uria we haria oka ginya na gachuka akeigirira chuke wega mokeragia ni rwimbo ite ichi turare airo ciana zitare gukira ginya morere mamwe maitu mundu aroka kurekiria chief theater roko goko Iwe da cieherio the maikare regular. Ciera ciose. Kana ria tugacigomania kanisa o mundu ucio wala hirio tano uyu ri. Erwo ecerere na kuu. Guku tutie na ichoka ichioke.
Utikinyitie icoka hau. Na njokerwo gukwa ndo nimendie toro. Muno ukihunjio. Aurie mito. Gitigia kanisa ni apatia heo ago ya kungaria haria mundu aretirania tondu iki ni ngaretio ciana cia basi cia ciala mundu igiro ukiugo kiari kana toro Niche jo mchungaji kana chebe chigwo ke thito chigwo moyo ya na 50 kwa ya segregation kwa na VIP na regi giura na VIP VIP ni hali badha bahu na inaganelera umaregi yes na kuratu kando ya malaika stare heri matire amukiria makoya imara ona me thitavu makaiba muhujia saiki yako yana kibo ashugothe matire amutu muhechia tichia leaders hawana vibe aje vibe na kuangaregi Raganda tiye ndagika kenda. Reure. Serikali ya muungano wa Tanzania. Ambaye inaongozwa na Mama Samia Suluhu nani? Hassani. Iko kwenye vichwa vya habari kuhusiana na mambo ya hao ambao wanafurushwa mle. Ni marato dipoteire senior council. Yes. Matha Karua muthenya wa ira. No muthe ndaigwa ninge ni ma deport former chief justice. Yes. Willy Mutunga. Na huraniria ihoto cia umundu angi. Yes, there is Khalid there and the lady Hanifa. And it is not a good thing. Tika undu kega. Yes. Ni umuthe ndiro cira wa Tundu Lissu urathie na mbere. Mutongoria wa opposition. Yes. Ni arahuritwo Kenya. Huko opposition inaulizwa kama inapumua piga tena. Kuna wanafinywa. Na tu ndo maracia yetheru maituri. Niwe muhora horeru. Maraugo na ararura gukira nginya riu haya. Yes. You know Uncle Magu was also not a very soft spot. And he had no much space for opposition. No. So is his successor. Yes. Now apparently understand now Mama sasa ndio moto kweli. Sana. Anatoka moto wa blue ule wa gesi. Kule otaraina rwimbo rwa Mama. Yes. Ni uthi henya. Andora thina ni riri. Ni no lajire ko titi bururi wa raia ithungu kiingi. Ni maraigwa me intimidated ate kugirirwo machinery. Wanaenda kuwaleta watu wa Viingereza. Kutoka mle Kenya. Kutoka mle Kenya. Manake washamaliza mawakili huku. Mawakili wapo wengi tena kweli. Mbona wanawaleta kutoka majirani? Na vizungu vingi. Na vizungu havieleweki. Unajua kuna kizungu ambacho tunakijua cha came here go there. Do this that. Like this one not this. Matigegura na senior council man. Mother no remember. According to international law, and law is global. Law does not respect of where it is. It is the law that has to be followed. Anasema nini huyu? Sasa Viingereza vake. Yasema nini? Sasa misamiati. Musema kwa Kiswahili. What I'm saying is, if you are aggrieved, the corridors of justice are clear. You can set your case that you to be this. Sasa shanza mambo mengi. Hata makorido. Makorido sasa ya kuja wapi hapa? Korido zipo kule poti. We are saying that our
our client needs to have a level playing field. Sasa shaanza mchezo wa Yanga huyu. Hawa mpira wa Yanga huwa shaanza. Sema playing field hapo sasa ni Yanga. Client ndio nini? Client ndio yupi? I am simply saying the injustice that you are venting upon us shall be reciprocal. Sasa ndio nini hiyo? We have our rights as visiting delegations of senior Sasa mnasema right, tunasema muende lefty. Laiti ni haki. Na huyo mko naye hapa, mwambie sisi majina tunaye, awache kutuita guys. Guys ndio kina nani hapa? Boniface Nako, you guys, why are you doing these guys? Why are you doing these? It's not right. We can't allow these. We are people, we are coming here legally to see Tundu, Lisu. You guys, sasa guys ndio kina nani wewe? You are decent. Non-lawful. Sasa sisi kuna neno tulifundishwa jana na ndio tunalozingatia, la deportation. Yani kufurusha. Yani kila mtu hivyo tunawaona. Wasema nini wakili? We are saying that deportation has to follow the rule of the law. And we have seen and examined the constitution of Tanzania, and it does not give any leeway for our deportation. Sasa wacha niwaambie, hapa kila mtu nampa deportation mbili. Kila mtu yake. Musibebe kabisa, mkazisherehekea kwenu. Legally speaking, our client has a right to a fair hearing in front of his representative council. Sasa ashapiga manispa huyu sasa. Hapo council ndio manispa. Sema council hapo manispa. Sio hakimu. Muulize Kasimu kidogo yale watu Vingereza vya Kenya hivi. Kasimu jo. Asema sikujua kuna kanso hapa. Sasa hiyo sijui nkata. Ala sivyo. Kanso ni mudhu fari. Ni kata manispa ama alimashauri. Kama si alimashauri. Vingereza vingi baba wafurushe wakishafika na manga wacha wapeleke Vingereza. Hapa Tanzania. The statutory stipulation of the law has always been de minimis non curatrix. We are going to use the letters of the law as we learned them in school. Sasa nitema barua tena. Shule za nini? Hapa mbona kidogo muziki yao wangeimba hivyo ingekuwa vizuri sana. Hapa ni bongo, Vingereza vingi mpunguze. Hata mama hajui hicho Kiingereza. Okay, manya ni msalendo. Tundu Lissu ni mchapa kazi. Na ikikuja ni kazi ya chesi na nini? Achesi na kazi. Na kama mtu ni mchapa kazi, lazima sasa ni mzalendo. Sasa Kiswahili unaongea lakini ni cha mtaa. If you grant our client leverage to state a case and put it across as is directed by the constitution of... Sasa katiba ya kwetu, wao ulishindwa kushinda urais kule hapa. Sema ulisimama na yule babake Jacob. Muliwahi kusimama na yule baba Jacob sio? Na mkateleza. This is not politics. We are very distant from politics. We are talking legal jargon. Sasa usamleta jagwa. You are trying to brew a storm
in a diplomatic manner, and we shall not allow. Boniface, can you speak? Are you guys banana? You guys, brother, this is wrong. What are you doing, guys, man? Guys, East Africans, guys. What are you doing, guys? It's not good. Look when it's bad. Guys, it's not good. Sasa mbona huyu anaongea ni kama kidogo ataweza kulindima mtu ngumi. Kwa nini unarapu? Look, it's not good, man. Tanzanians, guys, you're good people. Why are you being misused, guys? Why are you being misused? Anazungumzia magari yaliyotumika. Rejoni bolithi yao ne marathomire kothi ya kwihitha ũthiũ na borithi ya gũkũ Kenya. Ũndũ kau nĩ maragwatirio. Baby, Vameski. Hawa Kenya watakulindima vita mitandaoni. Kuna wale wa BBC watakutafuta paka kwenye ushago. Vameski mbili pale watakutafuta, utasikia tu akisema match. It's a match. Levaki. Aya. Kule uhoro nahi. Mwende msimame pale, mkienda mkikanyaga hapo makanyago 6-7 mko Kenya. Manake hapo mlipo ni Tanzania. Video gona hai. Tundu Lissu ni ama msomo kweli. Amewafokea kweli. Ameharibika. Kila kitu mnasema hapa tu ni mama. Idurana cia ode cia mweri mweri wa 10. Wa 10, yes, it is September. October. Ela mieri teta. October. I think it's October. Yes. Haya. They are quite a mixed reaction. Yake? Yes. Kamara na muguda. You see, umwe wao muariri ni memere ya kugurirwo ni nyakeru. Murungu. Na ni athungu aria mebia. No si athungu othe mebia. Ya thungu acora. Ai ingi muno. We athungu nginya ongiiga. Kae nginya nyakeru maharire. Wala ikona muthungu rona guku Nairobi street ni hua ri. Athungu mathithia street. Athungu aria moka Kenya mathia the destination. Yes. Oguo muthungu muratindikana nake gwa smucha. Muthungu rara mambo wakire. Nikothiria na jini igiri. Manyapoga. Kila mahora mundu nakio no kabai aka makua nako kamera. Na utie kindu kingi bakona kio. Uguo yemenyerera wakwigirira thina. Wakwigirira muthungu. We kiume tanyangete ugathiranyitania na muthungu. Ukora fuliza limit yake ithi gukira yaku. Ubale ya boni ri. Mwaro wa makiendeirie muthungu wina migario rire yake ya ciringi ya kimondo. Ni mundu ndora. Ona ria kumaraciria ri. Ni ukurikana ndakwete horo wa muthuri watigeire andu ndora basi enjania makirera bara. Rire cenjihira ni ucio. Okara aciari okiriria thuri na atumia na ndora makineo riu kegayania andu ariku banga andu aku na matiai na thina nginya ria mathie tauni makirwo mbeca ici ni cigana makirwo mwana yo mundu 6,600 maite
icio nĩ ikumenanĩrwo uria wanetwa ciathe ri akiura mathabu make agunda agĩcemwo nĩ roho wa tamaa Leo ndo cio na no muthungu gucoka uga kuhorohia tondu bia ni ciarĩirwo kiuga atĩ mũtikamake reke ndĩmũne rĩu mũndũ ciake rĩu he andũ aramaritũhĩirio rĩngĩ tondu nĩ kũragĩtanirwo hiki arauga ũhiki wa kerĩ mbara ĩrambĩte kuma rĩrĩ arenda ũhiki oko na mũciĩ kumia andũ 40 ndarenda ũhiki wa kĩrĩndĩ yes arakĩamba arerwo atĩrĩrĩ hau rĩu mũriũ rĩ hau tũtigũteithania ti ũrĩa wa kaihwa na gaicũkũrũ ũhiki rĩ wakwenda andũ 20 mũkũgĩka na mũkaguo ithuĩ mũtũtige ũrĩa mweka atĩa mwatũkora It took a lot of convincing, especially from the betrothed. Kumutaria ati gũkũ rĩ ũhiki is an affair of everybody. It's a community affair. Akamuria, how the hell is that? It's just me and you. We live like that. Who are these people? Yes, we do like that. The Muhiriga and friends of Muhiriga. 1,000 people? And friends of friends. How do you have 1,000 friends? We just cook mushere. You cannot have 1,000 friends. You can only have as many as 5. No, we don't live like that here. Here, if you do wedding like that, people will scratch their umbilical cord for you. The uncles of the girl. When they scratch the umbilical cord, I don't care. It's the umbilical cord. I don't give a hoot. You go, no. Here you have to follow the procedure. Auga weri nĩarebangĩte magĩrwo na helicopter andũ acio 20 helicopter 3 nĩakũwarĩra mbara ĩngĩ yes arĩo rĩu kwanja rĩu hau eria ndege icio biũ twahio maneno ũrenda kũrehe ũthũ mũhĩrĩga-inĩ harĩa rĩu arahorereire ngoro nĩ harĩa rĩu atĩrĩrĩ etagwo Andrew Andrew you see this money you have budget for the aeroplane. You add nothing. The same is going to bring the other 700 people. With buses and matatu. We take the one from loot. If you're not going to ask me for any more money, then I'm okay with that. I'm okay with that. But we're going to have to live with a space. No problem. We sit on grass. As long as our daughter is putting a choice. And we see ourselves. Yes. There. You know, there's a tech savvy people. Arakiga rĩu nĩmekũregister tondũ kũrĩa ũhiki ũrekĩrwo. Shamba ũyũ nake. Shamba rĩu kũrĩa ũhiki ũrekĩrwo rĩ. Nĩ gũkaga ũkorwo kũrĩa gĩcigĩrĩra kĩa Masai Mara. There's a hotel ya Richard Branson ĩkoragwo kũu ĩtarĩ raithi. Ndĩrĩ raithi. Yes. Kũrĩa tuga kũndũ kũu rĩ no mũhaka magĩe na bio ya andũ othe arĩa maroka na nĩ marorio magakua nginya identification card and document. Yes. Mũndũ kĩrĩa angĩtambũrithia nakĩo harĩ thirika auga nĩ atĩkĩria munĩko wa mũhĩrĩga wothe no rĩu kũrutwo wĩra wa kwandĩkithia andũ othe kĩ the facility hosting them. Yes. They read the information. It requires a lot of background. Biodata. Acio mũno ti mũkawa ta event organizer. Yes. Kũragĩtũmwo rĩu anake a tech survey igana na rũgongo kũreta no mũcemanio arĩa makahota gũthi meyandĩkithie. Yes. Details ciao cikĩoywo harĩa harambire kũmahĩnga rĩ maragĩgia no rĩtwa na namba ya kĩbandĩ na thimũ no harĩ ũtũraihũria rĩtwa ĩno tablet Teresia Wambui wa Ngoigo. Yes. Waihũrĩrio harĩa nĩ Mathare kĩihũrĩrie awa date of birth and date of birth Nĩkĩ tũroya no mũhaka twandĩke date of birth ĩno ĩretia maũndũ maya mothe kĩandĩke hau January
1951. Good marital status. Nini ndirahikania. The marital status. No, bayo no niretie maundu mariku. Kagwathire atia. Kaoiki urathi andu ahiku. The marital status. Yale kani wande femwe. Ya tiriri. Kwa githia ngacia. Kurio ginya Gender. Nikuona sarona. Mundu rumekana wi mutumia. Unaona tata guo kana mama guo. No confirm no wega umenya from there. Ande ko ria we no thie kungia akiri muthungu nake ria turi tuheire. Wonderful. Ni rodio kana nyure any terminal disease. Katurathie thibitari. Merimu yokera. Atiriri katurathie kiria kiriniki. No, it says here. You want to kana he undu guthumburaga allergies what have you. He probably ne irio. Gutie kindu itari yagande kandire. Kindu gothe kiheu no ndie. Ni rodio denomination. Atiriri kule kungatia. Rodio kanitha kari othomaga. Kale moko turathi kuigirirwo. Kale unagurwo na kugurana. Atiriri kai muthungu ari twathakeri. Wajao. Hawo kinyia tieko. Deha irua. Ni kila mona. Neto kinya irua mona. Ola to ya dugara to tieta yo maundu mau mothe. Kinya irua. Akumo dorio uhikini ule ukari akinaki ukore thani yaku ibanga. Mario, have you ever been to the Masai Mara? Kogirando! Do you have any criminal records? Geke yao! Mudongo nake ule tukore kadia nake. Higatiriri kaki. Kuno wetwetha muno. Kare kia maturande kizio kia wa munyoro. Tona kio tu ya mato zita yo maondo maingi oguo. Marco, actually, and then trade instructions on Murutari Horia, the whole of these details. The Kahota Kuku and Mito Korea. Oh, Kin and Muoyo. Akuheweti your next of kin. Katuragaya. Do you plan on having any more kids? Atirili! Tore yo ira igoro legi mose. Kuoyo irore. Mwe ikana mo ikima umake tutirande kondungi. Nake ni okire muno. Ponjoria tipo no le ndamumanyire okete kuracia. Maranjoria kande muno kumangaire muoyo. O igoro mucere. No. Actually tene ginya tati magika campaign ri. Yes. Wakora ohereire gikero karandiro faini ga kuru. Yes. Na riu nigetha menya ni kiro kiri kwa redia ri. Presidential ri tanu cia mativari. Cio hagiriro inya. Nigetha cithie direction iki. Miena yothe na huho.
Nemuraga idio ne matifa. Ayo hapo ndasiri. Yes. Yeah, man, for the asili. Muranga to adana. Let the people decide. Let the people murder no agenda. Actually, I don't think councillors used to campaign. Yet yari kana giona campaign ya council agicagi. Kiria mekaga ri matia campaign aga those open campaigns. Yes. Mathi yari groupings ine ta mihiriga-ini. Urito local gatherings. Yes. Campaign yari ya member parliament. Yes. Na any. Was there another elective post after MP? Kware Kajura, MP na president. Yes. Ikai kware ite nini atia. No way. Those three. Nitwakigiria tongoria bururi uyu. By the way kware Kajura. There was councillor, MP na president. Angenesia meni yake. Mezufari na ndadi athuranago ne thuraku. Se athuranago makajura riu macamania kuria. Yes. Kuria county. And the mayor. Yes. Na ngane gwakiria tongoria nini tene. Kwaria nini. They are the few leaders. It's an MC, MP, woman rep, senator, governor, president. Is double. Is double. You're right. Ona bururi andu ni makiuhigiria ko ni mamenya andu acio the atandatu baro. Ayo tu hegire. Ikero nicio iwaro. Omothe campaign ni ari tuhire. One ni ndu ndemenda kurugama 2027. People have expectations. Yes. Nyingi. Titane ate uke na kari gakuru. Andu ni maraira maundu mataronekana me manene. Na makaira wagi. Yes. Makaga oyo atwara ngara guko. Babichi. You know, I'll tell you for free. You know, like 2027. Get yako na adha. Hapana. Forget it. Haina huruma. Yes. Na wale ambao hawajafanya kazi, hamutarudi. Tuambie ukweli. Yes. Mapema. Ona wegiritanie murengo uriku. Yes. Ado ni makaona uchapa nini? Uchapa kasi. Utenda kasi. Yes. And they know. Yes. Ugara magu ati magetera ndagika ya muico ati uruge kuria kuraria. Tashangaa sana. Tashangaa feri. Sana. Mwende mwenye na last time uti ari dhuti egeto dhuti. Dhuti rea muico ere geto ni TNA. Ni a Jubilee ga ni TNA. Jubilee. Yes. 2017. Ya dutura na ki. Dutura ya 2013. Yes. 2017 was Jubilee ile ya mikono. Yes. Na tuko pamoja. Pamoja. Yes. Gakero. No wakona. Tene waruga moro oguo na furana. Fatane wekire gakofia na eto scarf. Na scarf. Wa ne mutongori. Ndamugeithia andu a kunyaga tugu. Nini wanyu. And back then people never used to attend matendaga me miguda. So you had to do the horn speaker. Na nikio kenda gurutona ko ndege kubanirira. When farming used to work, andu matioka bese manio magairia me mesi. Yes. Na makauga ngania ni arahitukiire haha. Yes. Muthenya fulani. Na ndi arahoya miti. Ndamugeithia mukirimaga. Nini wanyu. Kwa kusiario na kurerwa guku. Diwa musojo yore moe kwa masi. You had to look for association. It was hard to gather a crowd. Riu andu makire bise maundu-ini.
Nige kira udikia gather what national level. Eri waka mukoji. Yes. Ndari tisia ukaga thara-ini. Yes, rogo andu mone ka hindi ya murorogo. Yes. Igithurano. Mugabangiro. You know that there was open corruption then. Very open. Ye mugabango haria. Then again, no menya na wadu atene batia. They were not very demanding tito move. They weren't, yes. Actually, people would volunteer to campaign for you. We will not do that today. We won't. We won't. We shall not. We cannot. Garamika. No one is good. No one. Forget it. Kama ugaramiki kwenda nyumbani. Tena siasa ndo merutagira and they had association. Vi okauga ona mundu oiwa andu mauga mekurutira na indo ciao. Yes. Mundu tariu akauga andu ri ngari. Yes. Akauga stout yake turaga toro. Nirutwo igirirwo ho ni speaker. Yes. Ai simurigo turariheria thi. No, we will not buy your pity because we have been hoodwinked for a long time. For too long. Yeah. No, hey, the siasa cia kota cia America. You know in America, the Trump camp, onado gekiro gia the view. Ni mahotha abesa cia campaign. Yes. Because they buy into your. Yes. Like Obama, his campaign was largely run by the supporters. Amurego wake. Hapa ni gumu. Also ni agere tio kwa Kenya. Eba kulia heto ya okoa Kenya. Ba haiku okoka. We don't even know where that money went in the first place. Ema hodithagia bia ciake. Cia kuokoa Kenya. Kuokoa nini? Ni kujiokoa. Apparently cia campaign ya ukiruta, who was the president then? I think it is Uhuru. It's Uhuru. Yale pesa cia ukiruta Uhuru. Makirado ne totinde kio. Weka kwa hii till. Itatoa okoa Kenya. Kalo leo atora oete ki. Ari na tiro. Na kwa Kenya marutire bia. Of course they were trying we kind of politics the American way. Ai gumu sana. Totio no athie na bia icio no muranyi ta tiro no. Ne wa mucioka. No matikira Kalonzo wega. Na kuma na roba kuri hau. Yarigete gucuka kindu kinene guku. Ele Kalonzo ndigivejita. Ethero ciume handu hau. I cannot. Tole ta kwiro pate-ini uhuhe baruni. Niguo rie. Ukienda kuringika ni guthira riera mahuri. Puliza tano za red, tano za white. Puliza weka nguvu. Na ujaze hewa. Weka mate. Weka mwajaza makai. Na kuhurukira hau. Kana baruni no huhere uringire thi hau. Kunyihia oxygen mwili. Output ni akiria indo. The output is more. Kana ndiko ka iro akuha baruni. Ndagwikira gedi mahua. Natima magoro magacifu. Wewe Wakuwa balloon ri. You are not likely to find it in the high table. No. No. Actually, they are keeping you busy so that you can have less time for eating. Wari ko dei Kalonzo gati beje cia thire. Na wari mukui wa bakuri. Ya wari poshi. Ene siasa iko na watu wa kutumiana na watu wa kutumiwa.